Здравствуйте, уважаемые туркменистанцы. Салам алейкум, hürmetli iyileşler. Yine biz her OBS'de yerleşiyor. Biz her OBS'nin yankı tarafından üyesiyiz. Salam aleykum. Biz OBS'de yerleşiyor. Bu Kazakistan'ın vekili. Yine bu Türkmenistan vekili. Демократический выбор Казахстана. Выбор Казахстана, демократический выбор Туркменистана. Ваш Facebook, да? Казахстан, Туркменистан, привет. Это все каналы. Уважаемые телезрители, hürmetli iyileşler, Rusçay bakan olmaya, eğer biz bu işleyen mozduk aydım, eğer işleyen mozduk aydım. Komentarya koyayım. Ben şu yerde size bir rahat düşünecek koyar. Ben TikTok'ta yaman köp prezidentin adına, hükümetin adına bir topor çıkışlar ediyen, kayışlar ediyen. Yine Kazakistan'ın vekili var. Şuna adam her düşündürür, Kazakistan'da ne sistemi kurulur? Yani kıca alabalar için, ne ayetlerini bildirmek için katı bu sistemi kurulur. Ben şunu size yankı siz bilir yani edecek olayım. Lala boyunca dayanç binik batı. Adamın haklarını oraya dayanç Lala, Ziyana, Ayna ve Beyrekler ayrıca çıkış edecekleri kanallarda. Dünyada bir OBS'de olduğum için mihvarlar belki tanıştıracak oluyor. Начнем с вами, потом разберемся, потом что вы с нами. Начнем с нашего представителя из Казахстана. Его зовут Чингиз, фамилия Лепсибаев. Вот, уважаемые граждане Туркменистана, мы с вами жалуемся президенту и правительству через ТикТок, очень много жалоб наших граждан. Вот в Казахстане специальная система выстроена для подачи жалоб, и она очень эффективно работает. Я вот задам несколько вопросов Чингизу, и он объяснит. Чингиз, расскажите, пожалуйста, какая система в Казахстане по подаче жалоб? Смотрите, во-первых, у нас мы должны поговорить про нормативное обоснование этого дела. У нас есть закон о обращении граждан. Вот согласно закону обращения граждан у нас есть четко определенные нормативные сроки. То есть в течение 10 дней нам в ответ на официальное любое обращение, неважно как оно делается, в течение 10 дней должны госорганы ответить. Вот. Но мы понимаем, то есть, когда это все разрабатывалось, да, было понятно, что невозможно зафиксировать, что это обращение оно есть физически. Как можно его зафиксировать? И сделали, то есть, поскольку в Казахстане очень развита система электронного правительства, у нас у каждого человека есть свой электронный ключ ЭЦП, да? И абсолютно... Идентификационный адрес, Да, то есть человеку с момента рождения присваивается БИН, да? То есть номер, который у нас, в принципе, заменяет там права, услуги и все остальное, да, на все электронное. Например, у нас не надо возить никакой документ с собой не возится, да, это все привязывается к одному ИИНу, и у каждого там полицейского есть планшет, ты просто ИИН ему называешь, и он видит твои права, страховку, абсолютно все, да, и никто не ходит ни за какими документами, физически ты их никогда не получаешь, это все идет через приложение в телефоне, абсолютно все. Так вот, дальше следующий шаг этой цифровизации, да, это то, что у тебя есть уже электронный твой идентификационный номер, то ты с помощью этого идентификационного номера заходишь на сайт, который называется, на сайт нашего электронного правительства, составной частью которого есть сервис электронных обращений. Он для физических лиц и для юридических лиц, у юридических лиц точно такая же история. Ты тоже получаешь свой номер, да, и там абсолютно все операции по взаимодействию с органами, все идет чисто электронно, никто никаких бумажек уже давно не пишет. Переведу. Хорошо. Hürmetli iyileşler, yine Чингиз Лепсибаев, şeyde sistemanı düşündürüyor, Kazakistan'ın akbar sistemanı. Şu yerde her kimin elektron identifikasyonu kanunu. Şu elektron identifikasyonu kanunu kendi göküyor, yani politsiyesi koçedimi ya hükümet idarede adam, planşet bilen derhal tapiyat ediyor ve kendi pravan var, neyemen var, hem de daha biliyor. Şöyle hem de malumatlar var. Yine şu platformada yani film yetpilyen ya da oran yetpilyen şu kağıt yazmak bir yere gatnamak işleri doğru yani yitiriliyor. Şu elektron formanın üstüne siz neylerden bildirip bilyeniz ve itten ministerstva yüklenip yani gödekçilik kurumlara yüzlenip bilyeniz. Bunun için siz
prokuratura yüzlenilmi? Şu oğluna soru cevap vermeli. Ya da siz energetik ministeriyasına yüzlenilmi ya da bilim ministerine yüzlenilmi? Oğluna cevap vermedi. Avtomat prokuratura iş açıyor şöyle. Yine şu yani platforma var, ne taraftan internet. Продолжайте. Да. И вот есть у нас такой сервис, называется EOTNESH, вот, который позволяет вот, подать обращение, тут видно, да? Вот он. Да, да. Вот. То есть она что позволяет? Она позволяет подать обращение, обжаловать ответ и подать иск в суд. Это все делается автоматически. Dedim. Ne şöyle birinci yankı neyvelikten bilip oluyor. İkinci yankı neyvelikten cevabını abjal edip oluyor. Yankı reklamasiya edip oluyor. Yankı men orada edip oluyor. Üçüncü yan gün suda yüzlenip oluyor. Şol adam yankı чиновник hükümette işleyen adam gün suda çekiliyor. Şöyle cevap vermeli. Şu hem de за сколько эта процедура проходит? Месяц максимум. Нет, 10 дней. Onun için şunu belirtip oluyor. Ben ne yapayım şunu düşünürüm ya TikTok'ta bir başka uygun bolmansın TikTok'ta bir düşün. Yani adamlar prezidentler hükümete yükleniyor. Ben hak mı uğraşıyorum? Ben onu imanlılar. Ben tuğda var. Şöyle yani korrupsiyon üstünden ben mesela şöyle nokta yapım talep ediyorlar. Yine şu haklar bulunmaz yani gitmeli yani bir tane platformu hem de haklar çözüyor. Правозащита герен да. Вот, например, последнее обращение, я пишу запрос в полицию там, одного из районов, чтобы они мне выдали документы по административному производству. И вот видите, написано «исполнено». Исполнено, они мне показывают, условно, вот они ответ, все здесь официально показывают. Yine şuraya yüzlenmiş var. Yine Можно мне не снимать? Все, хорошо. А можно ты его развернуть? Yüzlenmiş etti. Şu yüzlenişte şu yerde yerine getirildi neme var. Tabii yine şunun aşağına gönüp sen cevabından yani perpiskan götürüyorsun ve cevabı var yine şurada. Cevaplar eğen var. Yine şu yani bu üç koşuk merci. Üç koşuk platformda ben ne yapacağım şu dağıtları koyayım. Bir hazır UBS'nin yığınının ağrı kesmesinde. UBS'nin yığını 15'te başlıyor. Bir neyse vakitten bir 2 saatten başlıyor. O yerde bir çıkışlar eder, o yerde nimet etmeli. Ben önkü değişim yani apteka var ya mı çörek torumada, apteka var ya mı ferman torumada, çörekçe var ya mı çörek torumada. Son için hazır ben Türkmenistan'ın yağdayını bir yerde çözülem o. 15'te yığına kaçılıyor, şöyle buluşur. Hazırlık şekilde şu temanı bir atıparıyor. Когда пишется любое обращение, то сразу же оно получает свой собственный уникальный номер. И вот по этому номеру, да, можно посмотреть. Вот я написал письмо, и вот смотрите, вот оно зарегистрировано, а потом кому оно назначено конкретно с телефоном и с должностью, и тут можно проследить, куда оно шло и кому оно отписывалось. Возвратитесь на вот. Ne dedim? Senin katın yazılarına şu elektron numara veriliyor. Şu elektron numaranın yani şu katın numarı. Yani şunun etrafında senin peripiska yani şu katın aşağısında peripiska var. Kime yüzünün nimetini ve şu yerde kime şu katı verildi. Yani sen yüzünün kime verildi. Şu telefonların adresi hem de zaten var. Telefonları yine her ministeriyasından kime uygulanmalı. Şular kime değiştirildi. Şu onun cevap vermedi. Prokuratura iş olan gün sonu yani var ya. Prokuratura yine cinayet işler administratif işler. Yine hatta Türkmenistan administratif işleri. Prokuratura bir de ülkenin yine cinayet işlerini veriyor. Şunun için Türkmenistan'ın içinde adam hakları, Türkmenistan'ın içinde demokrasiya olacak olsa, Türkmenistan'ın içinde adalet tölleri olsa, onun şuraya sistemi olmalı. Şu yerde korrupsiya исключено. Сейчас еще расскажу еще фишки. Вот кроме того, что здесь можно посмотреть, кому оно отписано, то есть есть определенный законом обозначенный срок. Если в течение 10 дней оно не отвечается, то у нас есть административный, да, есть АППК, да, административно-процессуальный кодекс. Вот, и там закреплены, и вот поскольку у нас в законе обращения граждан есть 10 дней, то ты подаешь, она автоматически, то есть, во-первых, прокуратура это рассматривает, да, она автоматом идет. И сразу прокурорский надзор, да, то есть госорган получает, ну, как минимум, да, предупреждение, да, занесением в личное дело. 3 таких предупреждения он увольняется автоматом. Вот, это первое, да. Второе, да, ты можешь по АППК подать в суд
И мы много раз этим занимались, да. И на тот государственный, который тебе вовремя не отреагировал. Ты подаешь не просто, что он что-то там не сделал, а что он вовремя тебе не ответил. И за то, что он вовремя не ответил, там очень серьезные, да, есть. Ну, обычно людей увольняют. То есть можно уволить министра теоретически. Okey. Yaşa tabii. Yine şol yankı Gürköz'ün saytında siz yüzlerinizde eğer onun için cevap vermeden siz yani suda verpilyanız ya da nazora verpilyanız ve şu subutta siz cevap vermediğiniz için şunu ya administratif cinayet çekenler yöne her vakit administratif cinayet çekilenler iş yankı minister işten gitmeli. Ne şu yani gözükçülük var. Halkın tarafından hükümetin gözükçülüğü. Men hem vaktim aytmam. Öz hükümetini kurmalı. Ertir men geleyin. Lağlı gelsin. Çingizistan hükümetine tafavut yok. Halkın kontrolü olmalı. Şu yan kontrolü. Halkı diktatörle etmeyen ve konstitusiyanı ve hakları bizim haklarımız. Gece yatarı, idrolu bizim haklarımız korunmalı. Sistem Datı gen gördüm yalnızca bir geçirdi olayım. Bana düşündürdü. Şunun için yine bizim kırmızılaşıklarımızda yani şu sisteme Türkmenistan'a oymuş. İnşallah rejim ayrılan son bu işler. Biz rejim ayrılan son adamın neyaliklerini günden günü prezident hükümet şu adamın neyaliklerini cevap veriyor. Bu sistemine olmalı. Onu neyalikler olmaz. Onu yaşayışını düşündürdü. Arasında ve haklı olan var. И еще есть отдельные такие подсервисы здесь, где вот это ЕГОВ, да, нужно, опять же, авторизоваться, и здесь уже конкретно чисто полиция, короче. То же самое, мы привязаны, опять же, к электронному правительству, все то же самое. Но это вот уже про полицию, видите, тут по направлению. Yine şuraya da servis var, ЕГО diye. ЕГО электронное государство, ЕГО, электронный гувернмент, электронное правительство. Что электронное правительство, да, en fait, yani hükümetin elektron hükümet var. Elektron yani hükümetlerle elektron çözükleri, administratif çözükleri. Yani şu yere yüzünümüzde günü politsiya, prokuratura'dan yüzünümüzde. Yani sen hakkın olduğunu şu mümkün yüzünümüzden derhal çağırıyor. Ol ertir bir politsiya nimet vagon yırtıp senem vagonunu yırtıp deyip onu tökmez atsa şu yerde sen şunu tutuyor. Şu ya sistemi Türkmenistan'da ne şu sistemi bulmadan biz ne kurbanı verdiğimiz hizmetini tutuyor. Ne ferda tutuyor ilmen. Ne onun Kırgızistan'ın hükümeti. Я думаю, что достаточно. Да, достаточно. Окей. Огромное спасибо тебе, Чингиз. Yine Чингиз, Дагыстан'ın NPO независимая правозащитная организация. Дагыстан işliyor. Ülkerim. Казахстан'da сколько NPO? 32 тысячи. 32 tane неправительственные правозащитные организации var. Yani Ну, не правозащитные, в общем, НПО. NPO, okey. Yani hususi cemiyet kurumları. 32 bin, 20 milyon halkta 32 bin. Özbekistan'da 35 milyon halkta 200 olur. Türkmenistan'da 4 milyon halkta 0. Yine şunun için bize pravozlaşitler gerek, cemiyet kurumları gerek, cemiyet kurmak sen mümkün olan aydaşırıkta. Sen haklarını buluyor. Elimden alayalı koyuyor. Sen David ediyorlar. Sen baran yerinde hak yok. Türkmenistan'da daşını işler, ölüp övmelerinde yaşamak duyarlar. Yani içinde yaşak başlandı, çağıranlı kadi veltende, mekli veltende, hükümet kurama barında kemme korrupsiyon çür hükümeti orayanda yaşatın gelin hükümeti orayanda. Если мы перейдем на русский язык, я хочу поблагодарить Чингиза за детальную консультацию, объяснение электронного правительства Казахстана, как там подаются жалобы, как это быстро реагируется и как система выстроена. Я вам скажу, браво, Казахстан. У нас такого не только нет, это мечта каждого туркмена. У нас омбудсмена найти невозможно.
Ну, у нас обособщение тоже найти не Это фантом. У нас министр пожалуйста, прокуратуру вызывает. Да? У нас прокуратура пришел, тебе просто угрожают. One second. Поэтому у нас, как говорится, с правами человека, ну, не то, что трудно, просто нет. Поэтому мы надеемся, что Туркменистан будет всегда в Центральной Азии самым демократическим государством. Это мечта. И мы первые сможем сменить режим, этот авторитарный, и перейти, создать нормальное государство, где нормально можно жить. Мы не требуем супердемократии, мы не требуем ничего. Мы требуем, чтобы соблюдались элементарные права, элементарные условия человека, элементарная свобода слова, элементарные вещи на первом этаже. А дальше мы будем развиваться и постараемся сделать сильным. Огромное спасибо тебе. Еще раз. Еще раз. Лала, теперь слово тебе. Лала, сегодня приехала первый раз из Турции на ОБСЕ. Это представитель правозащитной организации Даяль. И я слово представляю ей. Лала, пожалуйста. Туркменистанцы, мы приехали бороться за ваши права, бороться с беспределом в Туркменистане. Не бойтесь, заявляйте о своих правах. Мы с вами, вы не одни, не надо прекращать с этим беспределом. Всем привет. Давайте сегодня Okey, ko'p sağ olun, hurmatli dinleyiciler. Yani 15 minutdan çıkış oluyor. Men şu yerde aşağıda koyuyorum ссылка. Siz bugün efirde görüntülersiniz. O BS'nin çıkışları. Hemen de çağdan kabul ediyor ve dünyada adam hakları boyunca bu konferansı şu Varşava'da oktyabr ayında geçen bir gelmedim. İşim şimdi Amerikan profesör yönü şu edip men geldim yürüydü ve şu orada yanlış çıkışlar oldu. Yine bin buraya Anadolu'da tabii bu çıkış etti. Belli geçmeli. Bu bir kampiyatladı OBS'nin ve OBS'nin ilgili işlerini atıl çıkış gerekenler. Her men dedim meşrularının integrasyonu tüzlerler şu yerde sayılırlar demokrasi. Men şu tema boyunca çıkacağım ve şu arasında da Alişer Sakat, Abdullah ve Beylik aktivistler başladı. Boşmuşlar çıkacağım. Hoş sağ olun. Men OBS'de yine de çıkışlar ediyorum. Size de işim gidişi boyunca Aydar. Şu gün birinci gün, düğün birinci gün oldu. Yani düğün hükümetler çıkış etti. Türkmen hükümet çıkış etti, kaç gitti. Tak olunu. Biz onu gözleyiz. Her vakit baran yerimizde bir Türkmen hükümeti gözleyiz. Ki ağlayalar. Hem de Hülyalı Türkmenistan'da. Ben onları takip edemem. Ben düşünüyorum onu. Onların zaложник. Bizde vice-premier zaложник, ministr zaложник, ornatörler zaложник, ministerstvom departamentinin oluşan vekiller zaложник, mektenin muallimlerden zaложник, bizim halkımız zaложnik. İki tane bir, hamsının zaложnik. Ben şuna afiyet. Vatandaşlar, normalde yaşayalım, gezelim, biz üstmeliyiz. Şunun gidişine görsek, yani durmuşun ve hükümetin ve Türkmenistan'ın şunun gidişine dersek bir köşemde aşağı. Biz 80'ci yıllarda. Yine Kazakistan'ın batıyla hala. Kazakistan demokrasiya yok diye uğraşıyor. Yönü Kazakistan'la bize göre şunun BVP'si 3 milyar. Bizde 30 milyar, 35-40 milyar aralığında BVP. Şunun 3 milyar. 20 milyon halk var. Bizden eğer 20 milyon halkı Görköy'de kuruluyorsak, 5 yılda kuruluyorsak, bizde 30 milyar oldu. Bizde 150 milyar bulun yağlı olmalı. Biz ikisi alacağız. BVP'den Kazakistan'da. Çünkü biz Kürt tarafı götürmeli, bizim başka lazım diyor. Ben hem aktivistlere hem adam hakları koruyan durum olarak tablotunayken Türkmenistan'da ve Daşın'da. Durum olarak her kim bile ağzı geçen vuruldu görüşmek. Gayrat edin, ağzı bir oldu, bir oldu görüşmek. Bizim karşımızda bir tane düşmanı. Çürük toplum, Urva olan en çürük vekilleri Urvalı'nın kenarında. Hoş sağ olun. Да. Туркменистанцы, еще раз обращение к вам. Вы очень гордый народ. Перестаньте унижаться перед Мухаммедом. Не позволяйте в себя втаптывать грязь. Удалось Мухаммеду.
защитники. Всё.